Быйылгыттан сағылан Сергей Афанасьев Зверев кыл олын қолбоқтақ түмелі экспонатты беләқтәден акцияны терен үлелетер. Маныға бір бастықыннан Уыз сомсон 1933 сыллаққа бүлічән нәхелегер мақсымаптар жекергеттергер ухаммыт оронун көріғыт. Бу ағуан ағыз сағын толбут әхәқай оронун. Уыз сомсон бүлічән арылағын каталык төлбетігер мақсымаптар жекергеттерін бастықы олырғыр Алексей Ганан ухаммыт әбіт. Маны Николай Мақсымов қос сені түмелге беләқтән сәдәқ экспонат бар болла. Мосустар 15 күніттен, мұйын 15 күнігерділі түмелге экспонат беләқтәден акция тәрені ұттыбыт. Жабы манна хеттекігі хүрбеттен тақса экспонаты тұттарды. Манна наға чүгей хүрбәсіге хағаланы да хедақмалар керділер. Маннык бәлек унар нәһеленне жонугар түмел игинен бочуоттаах киниге кытта бар. Оннун омну агыс кихикидде. Быйыл бочуотта бәлектәче үрдүк ата жону честен волонтердарынан әгәрде суругу тиеттилер. Музейдер терибит акцияларыгар үс экспонаты бәлектәйдүн. Булыргы эркеһи курун деталя, он ат ыңырын иңеһете, чапарах деталете, фрагменте. Роберт Сафронов народ мастера, коллекционер бастыңа. Кини түмелге 200 чеке экспонат белегунан бир бастыгыннан бочотта киниге кирбите. Роберт Егорович уруккаттан билинге дери значок, марка, катча рамунняр. Аңарда значога 2 тыгынчаттан таксабет. Эреткайын канкы ванна туак бак бербите, борак бербите, буролор борак. Ванна документтері бербите. Уруккуну утумнур, сақолығын онобулун кепсир сыллаақ акция көмөтінен түмел ара сәгелге экспонатынан байын қаңатынна. Жаберт, оны энда мен де көріөкпүт, саңаны білеқпіт турдаға. Марика Вильян Ардемир Сергеев, Саха телевизионда Сунтар.